Dobro, imate sve sa sobom, odlično. Dođite sa mnom u kuhinju i platit ću vam. Slijedite me, pazite na ploču. Pažljivo. Trebala sam to napraviti odavno. Ne znam zašto nisam sjela na avion i samo... Imam pravo na to, zar ne? Naravno. Hajde, samo se moraš smiriti. Ajde, stani tu sa strane. Ti to možeš. Ajde, stani. U redu. Sad samo otvori vrata. Pa što ću reći kad dođem tamo? O, Bog, kako ste ovdje, Violetina teta? Bili vam smetalo da joj kažem istinu, pa izbacit će me van. Dobro, smiri se, Anđi. Opusti se. Diši. Samo polako i mirno. Nađi svoj centar. Da, znam. On će je odvesti opet. Znam da će je opet odvesti. Što ako je odvede? Ne, neću to učiniti. Ne. Ne možeš ići tako unutra. Nervozna si. Ne. Samo duboko udahni, molim te lijepo. Tako je. Okej. Hej, vrata su dijelom otvorena. Drži mi stražu. Ne, nema šanse. Ne želim sudjelovati u ovome. Ne ideš nikuda. Ti ostaješ ovdje. Ne. Jeli? Ja idem. Anđi, hajde, vratimo se nazad. Hajde, Anđi. Idemo nazad, Anđi. Gospodine, upravo sam završila čišćenje sobe. Želite li pregledati? Ne, samo mi daj ključ. Znači moram tražiti ključ od vas svaki puta kad idem čistiti. Je li ti bravar dao dodatni ključ? Onda napravi kopiju. Hvala, u redu. Da vidimo, gdje je ulje? A ulje niste donijeli. A ulje? Mora da je u kamionu. Pa odite po ulja, ja ću donijeti novac. Ti ljudi. Zdravo. Vrata su bila otvorena pa sam samo... Ma ti, pogledaj na što se liči moja kosa, šminka. Ta djevojka me mrzi, ona je derište. Loše je obučena, neuredne kose, tako ogorčena da ne možeš vjerovati. To je lik kojeg sam srušila. Daj Sad meni! se smiri malo. Smiri se, Jade. Moraš prestat brinuti o svađi s Violetom i naći način kako da je pridobiješ. Ali ma ti, organiziram veliku zabavu za rođendan, zar to nije dosta? Ne, ništa neće biti dovoljno dok se ne oženiš sa Hermanom. Ali ja nisam spremna za udaju, ma ti. Da, spremnija si nego što misliš. Samo pridobi Violetino povjerenje i to je to.